turabasuje inshuti abakunzi b'umukino TV, turabasuje tugiye kubagezaho amakuru y'imikino yaranze no weekend tuvuyemo mu byahishwe bimwe muri shampiyona y'Abongereza n'ikino cyumweru turangije ejo hashize, tukaba tugiye kubagezaho. Turabibutsa ko mwakora subscribe kuri no YouTube channel yacu. Turahera ku mukino watangiye kare cyane saa 8 n'igice, saa 7 n'igice umukino wari utangiye. Match ya Arsenal yari burimo rahura na Brighton Hove Albion, byaje kurangira umukino ari kimwe, ariko inkuru siyo kuko kunganya ko nibisanzwe. Inkuru yari irimo ni ikarita itigeze ivugwaho rumwe n'abafana n'abakunzi b'ikipe ya Arsenal ku ikarita hawo umukinnyi wabo mu kibuga hagati Declan Rice. Byari mu gice cya kabiri, match ari igice cyarangiye, igice cya mbere cyarangiye ari igitego kimwe cya Arsenal cyabonetse kare rwose, ariko umuntu bita Declan Rice aza kubona umuhondo, half time irarangira, igice cya kabiri kigarukamo rwose nta n'iminota 10 yaciyemo ikarita y'umutuku barayibonye. Bamwe bakavuga ngo ntago yariyo, ariko twagiye tureba hirya no hino uko byagiye bitangazwa. Declan Rice yari yabonye ikarita y'umutuku, yabonye ikarita y'umutuku kubera ikosa yarakoze. Umukinnyi umusifuzi ku mategeko bivuga yuko iyo umupira asifuye ngo uterekwe baro ukayikora ikarenga biba ari ikarita, ariko abantu bakavuga ngo yari gushyiramo n'ubumuntu, kuko byari ikarita yarabizi ko afite ikarita y'umuhondo kandi n'ubundi byari ibintu bisanzwe. Nuko Declan Rice abona umutuku, ikipe ya Arsenal iva mu mukino gutyo, biza kurangira banganya kimwe. Haje gukurikiraho match ya nimugoroba itari itangaje cyane cyangwa shamaze abantu. Byari umukino wahuzaga West Ham na Man City. Byaje kurangira Man City sinzi ibitego 3-0 kuri kimwe cya West Ham. Igitego cyaje kwitsindwa n'umukinnyi wa Man City, ariko Haaland yakomeje kuba Haaland yatsinzemo ibitego 3 byihuse, ariko Imana iherekeza Man City gutyo. Man City ibona amanota 3 yayo ku bitego 3 bya Haaland batavugaho rimwe, batavugaho ko ari umuhanga cyane, batanavugaho ko ari ibintu birenze. Haaland we amaje kugeza hat-trick ya 8 muri Premier League, imikino 3 afite ibitego 7. Haaland congratulations kuri we, kuri Man City. Ahanini ni ibintu biba biri aho ngaho bishimishije abantu. Haaland ni Haaland, babyange babyemere, bamukunde bamwange, niwe mwataka Man City zifite Premier League isi ihanze amaso. Haaland uwo numwe. Match zaje gukurikiraho zari umuriro zo ku cyumweru saa 8 n'igice. Match ya Chelsea yari itangiye na Crystal Palace. Chelsea yari yashimwe muri weekend, yatsinze Wolves ibitego 6. Chelsea tukagira ngo iri bugaruke, tugira ngo iri bukore, turi bugire ngo ibintu byose iri bubijyemo neza, tugira ngo Chelsea garukanye intwaro zayo zose razigaruye. Paroma yararimo, abakinnyi bose bari barimo bakomeye ba Chelsea, ariko Chelsea ntibyayikuye ko yaganyije na Crystal Palace. Crystal Palace yayihoreye, barakina rwose bagabana amanota yayo. Abahanini Chelsea sinzi ikibazo kirimo nuko udahozaho kumutoza, ariko ya groupe yo nizagera imenyere nawe wamenya. Gusa Chelsea nayo igira gukitakaza amanota ya 3, bufite amanota 4 mu mikino 2. Chelsea ni yindi nihindukira tsinda umwe riga kanganya match mbere. Murabizi ko ari yayitakaje, bikomeje kuba ibibazo muri Chelsea. Ni wamenye ikibazo ahantu kiri, ariko Chelsea nayo yaje gutakaza. Hakurikiyeho rero umukino karundura wari umunsi wa 3 wa shampiyona y'Abongereza. Yari match yitezwe n'abantu benshi, yari match isi yose ihanze amaso, yari match ikomeye, match ya Manchester United na Liverpool. Mu byukuri match yari ikomeye. Umutoza mushya wa Liverpool, abakinnyi ni babandi, ariko umutoza ni mushya muri Premier League. Ku kibuga cya Liverpool yerukaga kwitsindirayo kera.
byari ibintu bitangaje kubona Liverpool ifata Man U nk'akana igashyira hasi igakubita igafata ikayisuzugura ikayandagaza ikayima agaciro imbere y'abafana ibihumbi n'ibihumbagiza bari kuri Old Trafford. Byari ibintu biteye agahinda kuko byagaragaraga ko Man U umukino abakinnyi bayo bose yari yababanjemo mu izamu byari Andre Onana, mutima wa defense byari Wright na Martinez. Ni defense igaragara ko ariyo yari ikomeye kurenza izo yari afite. Kabiri yari afiteho Mazerawi, gatatu yari yakinishije Diego Dalo kuko naho ni mukinya yari afiteho Martinez na Wright bari mu mutima wa defense. Imbere yabo hari umugabo bita Casemiro na Kobe Mainoo, uruhande rumwe rwari Rashford, urundi ari Garnacho, imbere batatisha Zirkiz. Urumva iyo kipe yari komeye, niyo kipe ya Man U bavuga ko yari hari bite n'ibibazo by'imvune yagiye ihura nabyo, ariko Liverpool yo yari ikipe yaje mu mukino bigaragara ko yayiteguye bihagije, yari yayiteguye kuko iyi Liverpool yo yazanya intwaro zose zisanzwe, bari abakinnyi basanzwe rwose ba Liverpool. Kuvuga umukinnyi w'umunyakolombia Diaz yafashe Man U nk'akana arahindukiza akazashyira hirya no hino arakubita imisaya yombi, yaje kwitsira ibitego bibiri half time. Abantu baravuga se umutoza wa Man yarakora iki nyuma y'amakosa akomeye ya mediane ya Man U itari irimo imbaraga na nkeya. Casemiro warekuraga baro uko abibonye, Kobe Mainoo wasaga nk'atari mu mukino cyane. Sinamenya ikibazo cyari gitereye cyane cya Manchester, ariko byagaragaye ko mediane ya Liverpool yo yari iriseriye yari ikomeye, ni ya mediane yayo ikakaye irimo abakinnyi bayo bose. Liverpool nta mukinnyi n'umwe wavuga ngo Alisson Becker yari mwiza, Virgil van Dijk na Konate mu mutuma defense, Ruben Dias yakinaga uruhande rumwe, Szoboszlai yari mediane, McAllister na Salah, Jota, Robertson, Gabrievich na Alexi Arnold. Aba bakinnyi babandi basoje sezishize Klopp yasize ntibagerageje kuba beza, bajya imbere ya Man U umukino barawuyobora, biza kurangira bibahiriye half time bajya kuruhuka ari ibitego bibiri. Ariko bigaragara ko Man U yarushijwe nta n'ikindi gisubizo ifite. Man U yagarutse mu gice cya kabiri ari yayindi, bakuyemo Casemiro bazana mu mwana muto uvuye mu academy, arazana arakina ku munota wa 70 rwose hafi aho match Mohamed Salah kuri passe nziza rwose yarahawe ashyira igitego cya gatatu. Ni ibintu Mohamed Salah ubwe yivugiye ngo batunguwe cyane n'ibitego bitanu byari bujyemo bitewe nuko Man U yarushijwe. Abafana hirya no hino barimo barabyibazaho, ese umutoza ni kibazo, ese n'abakinnyi Man U ifite imvune. Ariko ntabwo ibyo byayiherezaga ubudahangarwa cyangwa se buza gusuzugurwa ku kibuga cyayo na Liverpool. Liverpool ni ikipe byashobokaga ko bakina, ariko Man U yari mbi cyane, yari mbi rwose. Gusa reka turebe aho bizaherereza, reka turebe iyo bigana, reka turebe bagiye muri international break, bazagaruka amakipe yose bavuye mu mikino y'amakipe y'ibihugu. Reka turebe ko Man izagaruka, ari kuri Liverpool ni yayindi abantu bayitege. Abantu Liverpool igarutse muri ya sura yigeze gutwaramo Premier League. Sinanatinya kuvuga ko ari umukandida kuko kugeza ubu ifite amanota 9/9, izigamye ibitego byayo 7. Liverpool irakomeye rwose, nta mpamvu. Ubwo rero birimo birahesha ko Liverpool Man City nizo kipe wavuga ko zitari zatakaza umukino wazo muri kugeza kuri ijuru na gatatu. Rero bivuze ngo Man U yo ibyayo ni bira yarishoboye gutanga. Hanyuma turabashimira ko abantu mukomeze muturebe mudukunde, ibiganiro byacu byo ni ibya buri munsi nagahoraho.
tuzongera dusubire. Imana ibarinde. Ciao ciao.